Ah, Nandito ngayon ang mga kasamahan ko, yung mga pamangkin ko, si Rica Jo Munisit at saka si Joe Munisit o aking brother si Munisit. Richard Buyin at saka yung pinsan niya si Carlo. Ito guys, ang bahay kong maliit pero masaya. Ito ang pamangkin ko, yung apo ko. Ayan. Ayan si Carlo, yung 61 years pinsan old. ni 61 years old. Jomari Munisit. Ito ang puging-pugi, si Jomari Munisit. Oh, hello. Okay, wala kang isi-shout. Happy shout out? birthday, Cebuano Rider. Thank you so Good health much. every day and everything okay. How old me? 61. Okay, good. This is my daughters-in-law, si Proximo Nits or Buddha Ricafort. At saka yung grandson ko, si Kairos. Video pa. Yan. Kutsarang tinidor. At saka si Evander. Okay. Ano na mga ano dong? Jilok. Okay. Yan baby. Bander, hugaw na na bander. Sa kapato. Ito yung wife ko. Natag ko yan ni Madong. Mga mata. Itong Brad. Ay, na dire ayos. Ito ang brad ko. Si Richard. Alin mo dire ba? Ito ang kunting salo-salo. Hindi mo kanta. Kay katol ko akong Ayan. Sige na. Luyo. Na. Wala kanta sama. Happy birthday, Okay. Rider. Happy birthday. Nay manok, Kuya. Jollibee. Daddy Kuya. Pangkot. Yan ang handa ko. Alis na si. Tulong. Ayaw ko yung sakit. Giganda. Gamay. Dito mangandas ta eh. Ato dito tubangan pa. Mangandas ta ba? Dito to mga unsa to Mandawi. Wala na. Di ka mo tris mo Hilrik. Believe ko ni mo eh. Kanta tambol. Gantas tami. Happy birthday to you. Then. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Cebuano. Happy birthday, Cebuano. Happy birthday, Cebuano. Happy Thank you. birthday, happy birthday to you. Master, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Cebuano. How old are you? Okay, thank you so much for greeting me for my birthday tonight. I am 61 years old for my birthday, April 15, 1965. Thank you so much, guys. Okay. Hilakar, hilak. Okay. Thank Idol you so sila. much. Salamat sa mga bata nga Way inom ro na kay nadaot tinang. Okay. Sige na. Limpo. Huwag ka rin, Jilami. Apa yun po? Way inom din ha. Ang gilibi. Ilaw. Ah, hindi siya maglibit ka, maglibit daw. Di na siya pwede inom kay. Ang tambal. Padung pa na sa ulo. Dahil pa nga. Ah, tigil si Kuan. Nakuha na sa day. Oh, get the cake. Dara kuya. Day. Nana kay sudan dira. Nana. Hindi ko naniwala. Ngayon sa diling manito. Okay. Hoy! Ito ang sa loob ng bahay ko. Ito ang mga anak ko. Ayan. Okay. Naman si Kuan good si. Hali kay Ros. Wait, chicken na.
Kung cook by Erica. Cook me. Ako diha. Ka. Ako ngayon makapok niya. Ako tulog na. Bon. Ako duwa ka. Ano pangit man ka diha? Asa na sa skuwan? Genie kay GR. Taas. Kaon to sila. Ban. Unsa man ni dire? Iban. Okay guys, thank you so much for watching my live Cebuano Rider. I'm here at Carulasan Ang area. RG ni dire. Uh, Ang RG ni. Unsa man ni spaghetti? okay, meron nagpa-shoutout dito. Shout out. Yun mali. What are you eating? What Juice. I'm eating there is lempo, Jollibee spaghetti, and Goldilocks cake. Okay, thank you so much, Idol Rinas Ma'am 3659 #1. Thank you so much. We are eating here inside my house at Barangay Carulasan area at Guadalupe, beside Guadalupe and also Capitol area. Ayaw ka ritang iro ha. There is my family, my daughters-in-law and my niece and nephew there. Okay. Thank you so much, Idol Rirasma 3659 #9. Thank you so much. And all my viewers and subscribers, thank you so much for watching my live Cebuano Rider. And to all other foreign countries, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay. Dira dira. Okay guys. I'm here to end my live Cebuano Rider. Thank you so much for watching. Kumusta kayo dyan? How are you? To all other foreign countries, Luzon, Visayas, and Mindanao. That's the end my live Cebuano Rider. Thank you so much for watching. Goodbye and good night. Kakain muna ako kasi nagugutom na. Thank you. Unya na, unya na.